He haki Māori, he haki tōranga pū Māori kē rānei. E kore e kitea te haki tino rangatiratanga ki runga I te whare o Shane Jones a te rā o Waitangi. Hei tāna, kei te whakatairanga kē te kāwanatanga I te haki tino rangatiratanga, kia kore ai te Māori e a te whakaaro ake ki ngā kaupapa Māori, e tūraki nāna e taua kāwanatanga tonu rā. Nō reira ka whakarere a te haki tino rangatiratanga ki runga I te whare o te Premier. This is a flag flying alongside the New Zealand flag, which flies 365 days a year. Engari anō te whare o Jerry Brownlee. No, I don't think I'll be personally buying one. I don't think I'll be personally flying one. Kei ao ke ngā whakaaro o etahi e rere ana. Harmony sort of going on. I think it's a great thing. It shows another side of New Zealand, which is always positive. He oi anō ki tā Shane Jones, ia etahi e hari ana mo te haki Māori, ara anō atu ngā kaupapa Māori e hinga mai ana. Does he, as the Minister of Māori Affairs, believe that establishing a Māori statutory board to advise the Auckland Council on policy matters is good enough replacement for dedicated Māori seats? Absolutely not. Ka tarapepe tēnei haki I rungi te wāpu I ākarana ko te ngaronga kanohi Māori o te kaunihera hou mo ākarana. I tua atu hei tāna, e hara tēnei te haki Māori, he haki Pāti Māori, hone harawira kē. Koe a tāku e pauri nei mō tēnei haki. I te tuatahi, tēnei kara he whakaaro rangatira I puta I etahi wāhine tokotoru mai a Ngāpuhi Nui tonu. I nāe nei, ko kaiponu hia e te Pāti Māori, horakau hakai ana tikana tērā. Ka re hoki tōna hiahia, kia kite I te haki tino rangatiratanga I konei. Te haki hei whakatarapepe ki te papa whakarunga I Waitangi, ko te haki I oti o tātou tūpuna, I mua no atu I te Treaty o Waitangi. Pērā I tōna whanaunga Shane Jones, he pai tonu atu a tau henare ki te haki o te whakaminenga. Engari, kua mana ko tēnei. I mean, if the Aboriginal people can fly their flag, you know. Ai, he tino āhua e rere mai ana, a te rā o Waitangi. Tino Wycliffe, te karere.